Tako da ti pa bi... Zdaj pa, I bet you guys didn't read it yet. Ker ni anime vun. Je pa manga, je pa prequel igre, ker originalno je igra to. Okay. Zelo stara, je pa manga in bila moja prva manga, ki sem jo tudi zbrala 200 samo. Čakaj, zelo stara, pa bo 2010. Prequel igre. Samo prequel igre je v mangi. Nič ni anime, ne. Te sigurno niste še brali. The Witch's House. The Witch's House. Ne, tega pa nismo brali. It's amazing. Moja prva manga, ki sem jo zbrala, ker sta samo 2 knjige. Originalno je prišla ven igra, japonska, ima v angleščini. Ne. Na Steamu je gor tudi celo zdaj igra, remake od stare igre, vse bilo razgleda zdaj. Pa še dodatni extra mode, extra hard. In so naredili ta originalni developer, Fumi, kako se znam prav pronašati, Fumi mislim, da je. He also made prequel, manga, da se lahko. In it's amazing. In že sami plot, če prvo mango bereš, boš vedel, kaj je plot twist v igri, če prvo igro bereš, pa ti bo everything will make sense potem v prequelu. Ker ti zakaj se je zgodilo preden si začel ti igro igrati. It's amazing, zdaj, če spoilam ali ne spoil. Ne, če bomo brali, če si nam priporočila, da moramo pogledati. Mislim, če gledaš, igra je samo tak, you're a little girl, ki od nekod se je pojavil neki talking cat, ti greš v The Witch's House, nekaj moraš dobiti, da lahko iz gozda vun pobegneš, and there's a legless girl witch who's trying to chase you. Legless girl. Okay. Without eyes even. So it's like a horror? Yeah, ampak je puno dobro, RPG igra, ampak je ful dobra, ampak in every corner you can die. Oh, shit. Ampak je nice, lahko v eni uri obrneš igro, tudi to je. Ampak ker se celo igro ni dobenega dialoga, razen tisto, kam imaš z mačko za save. To je to. Vse to je vse. Vsta atmosfera se na ending naredi in je amazing, ker potem ending reveals everything. Če nisi mange bral, pa si igro igral, ending reveals everything. Če dobiš correct ending, ker sta samo 2. Oziroma 3 je, en je še secret tudi. In manga je basically prequel tega, kaj se je prej zgodilo, kak je tega prišla, kako je ta hiša nastala, kdo je to ta mačka, kak je to ta punca prišla do te hiše, kdo je ta prva, ker se gre v 2 puncah. In bolj govori o čarovnici, tudi punci, ko postane čarovnica. It's amazing. Ne, sliši se cool, zaradi tega, ker ima witch v imenu, jaz imam that witch. Sounds a lot like, it's amazing. And it has mystery. Oziroma tak je The Witch's House, The Diary of Ellen. Ellen je ime čarovnice. In omenila si, da je precej stara manga? Ja, tudi kdaj? Ne face stara, ampak stara. Mislim, da igra prvič prišla 2014 ali 2015. Oh, damn, are we really that old? Precej stara. Ampak to je naša realnost, fanti, zato ker bojo prihajale pač gostje, ki so bile rojene, 2010 or something. 2002. Kasneje, kukor je jasno anime nastal. Ja, to je staro, to je prišlo ven, ko sem bila 2 leta stara, it's 2019. Jaz sem bila v osnovni šoli takrat, ko je to prišlo ven. Vsaj mislila, da bo tako reči, celo prej bilo. Ampak it was amazing.